Beres. Alhamdulillah yang saya dugi ke RT perbatasan RT 4 Masjid Al Amanah. Wah, lenang tuh. Saya Pak Adus awe. Pak Oh, jarum super lah Pak Oh. Beres. Ngabulungbung, nama wah ngabulungbung tuh. Bulungbung, alhamdulillah ramse. Sana oi. Yadin. Video tahu orang. Ah, Ya, Bang Udin yang video sana. Berjuang membela naon teh? membela selokan. Membela selokan ya mah. Ayah. Halo. Rai baru nangkep di sawah. Eta ya kilometer. Ayah. Mau 2 meter paling itu. Iya. Lumayan, sahabat. Nih guys. 2 meter paling. Made parang made. Mana tuh? Naon apa? Ini saung Padang cenah. Padang atuh beakeun teh ngana Padang tuh Pak, di Padang kabeh mah. Di hutan itu. Aduh ya mah kasepuhan teh jeung hayang Padang segala ampun. Menang katipu. Karena di saung. Batur mah areng geus kabeh abah hungkul nuntut da kabur abah bieu. Tahu ya, hari saung dinya, ya dahar.